Nibyo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 twogiye kugaruka muri studio kugira ngo mbabwire cyangwa se nkomoze kuri byinshi bikomeje kugenda bimenyekana kugeza magingo aya ngaya. Umutwe w'abarwanyi ba 23 barizwa mu burasirazuba bwa Kongo ushinjwa gufashwa n'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa bakora kuri ubutaka basoye amakuru avuga yuko batifuza na rimwe ingabo z'u Burundi kuri ubutaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ndetse batangaza biyamiriza ku gisirikare cy'u Burundi bavuga yuko izi ngabo z'u Burundi nizikomeza kuguma ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora gukura intambara hagati y'uyu mutwe ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Bityo kubw'izo mpamvu bavuze ko niba igihugu cy'u Burundi kitifuza intambara ku butaka bwabo bagomba gukura byanze bikunze izi ngabo by'aka kanya ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kubera imirwano irimo ihuza uyu mutwe ndetse n'ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hanagaragaramo n'izi ngabo z'u Burundi. Kuri uyu munsi wa none tariki 8 kuri wa mbere ukwezi kwa 12 umwaka 2025 President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo arahura n'abanyacyubahiro bagiye batandukanye muri iki gihugu aho baganira ku ngingo zigiye zitandukanye zirimo umutekano, amasezerano ya Washington, ubukungu bw'igihugu, ubuyobozi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Biteganyijwe ko iyi nama iza kuza kubaho kuganirirwamo ibijyanye n'amasezerano aherutse gusinywa hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo bimaze iminsi bivuga ko aya masezerano atarimo kugenda yubahirizwa. Ibi rero turaza kubigarukaho ndetse n'andi makuru agiye atandukanye ku mirongo y'imbere ku rugamba ibice birimo Sange byumvikanye imirwano, ari n'utundi duce twakomeje kugenda twumvikanamo amabombe hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'irihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rigizwe FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse bivuga ko harimo n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Ibyo byose rero akaba ari byo tugiye kuba twarebera hamwe. Nucikwe niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone, akenshi ngiye nababwira nti mubikore cyangwa se ni murushaho kubikora. Ku bantu bamaze kubikora bravo, ni by'agaciro gakomeye cyane kandi ni by'ingenzi. Bityo rero nyemerera tubimburire aya makuru yacu kuri inama ikomeye cyane igiye guterana kuri uyu munsi tariki 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 i Kinshasa. Ni ijambo ritegerejwe na benshi, ijambo rya Perezida Felix Tshisekedi imbere y'inteko ishinga amategeko kuri wa mbere tariki 8. Nibwo rero Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi arageza ijambo ku mpande zombi z'inteko ishinga amategeko aho baza guterana mu nteko rusange kuri wa mbere tariki 8 Ukuboza mu ngoro y'abaturage cyangwa se aho iki gikorwa kizakubera. Ni igikorwa gikomeye cyane aho giteganya ko ni igikorwa gikomeye giteganywa n'itegeko nshinga, akaba ari igikorwa kije mu gihe igihugu kiri mu bihe bidasanzwe byugarijwe n'intambwe nshya mu mubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo kurangiza amakimbirane akomeje mu burasirazuba bw'igihugu. Isi yose rero itegerejanyije amatsiko ijambo umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo aza kuvugira muri iyi nteko rusange, nk'uko byibukijwe na Kusema Pascal, umuyobozi wungirije ushinzwe itangazabikorwa rya Perezidansi. Ati Perezida agomba kuba ari umwe mu bagomba kugaragaza uko igihugu gihagaze. Ibi byavuzwe na Sagana Kusema, ni umuyobozi wungirije ushinzwe itangazabikorwa muri Perezidansi, no kuvuga mu biro by'umukuru w'igihugu Parlement de la Nation. Perezida Tshisekedi aragaruka ku byiciro byose by'ubuzima bw'igihugu, umutekano, no kuvuga ibyiciro byose by'ubuzima bw'igihugu birimo umutekano, birimo politike y'imbere mu gihugu, diplomasi, ubukungu n'imibereho y'abaturage, aho inteko iza kugaragaza ibikorwa byagezweho ndetse no gutangaza icyerekezo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se iki gihugu gifite mu mwaka wa 2026. Ni ukuvuga ngo iyi nteko rusange iraza gusuzumirwamo ibyo igihugu cyagezeho mu 2025 ndetse n'ibyo igihugu kiri guteganya gukora, gushyira mu bikorwa, kugeraho mu 2026. Hari ibikubiye mu rwego rwa diplomasi. Iri jambo rije nyuma y'intsinzi ikomeye ya diplomasi twavuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateye, nk'uko Giscard Kusema abivuga. Uyu ni wari ushinzwe itangazabikorwa mu biro bya Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se mu biro by'umukuru w'igihugu, kubera isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Bivuga ko ari intsinzi ikomeye yabaye mu buryo bwa diplomasi. N'amasezerano yemejwe ku wa 4 tariki 9 Ukuboza na Perezida Felix Tshisekedi
ndetse na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, akaba ari intambwe ikomeye mu rugendo rwo guhagarika urugomo ndetse n'intambara bigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo kuva aya masezerano yashyirwaho umukono kugeza uyu munsi magingo ya tariki 8, iminsi 4 irashize, nta kiragerwaho ndetse bigaragara ko nta ntambwe iraterwa mu byari biteganyijwe. Ariko byitezwe ko Perezida Tshisekedi aragaruka kuri iki kibazo gikomeye ndetse anasobanure ibyo impande zombi zemeye n'ibyitezwe n'abaturage ba Kongo. Ni ku nshuro ya mbere Felix Tshisekedi arabagarutse mu ruhame, araba abigarutseho mu ruhame cyangwa se agarutse kuri iki kibazo mu ruhame ndetse n'isinwa ry'amasezerano nyuma y'isinwa ryayo. Aya masezerano yasinywe ahagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yibanda ku mutekano ndetse n'ubufatanye mu bukungu, aho ari amasezerano yateje impaka nyinshi mu baturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyo ntabwo ugomba kuba wakibagirwa. Hari ababona ko ari intsinzi ya diplomasi ishobora guhagarika intambara mu burasirazuba bw'igihugu, cyane yerekeye umutwe wa 23 ushinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda. Abandi babona ko aya masezerano adahagije cyangwa adahwanye, ndetse ko aha inyungu z'ubukungu Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ndetse banavuga ko hari icyizere gike hagati y'impande zasinye gishobora kudindiza ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Ati harabona ko ari intsinzi yo mu buryo bwa diplomasi ishobora guhagarika intambara. Ibyo ariko abenshi barimo baravuga bati ntabwo ari byo habona na gato, kuko iminsi nirashize hashyizweho umukono kuri aya masezerano, byibuze hakabaye hari inzira igaragara cyangwa se ari intambwe igaragara imaze guterwa. Byakabaye hari ubwoba biteye, byakabaye hari ikindi kigero tubona cyangwa se ari impinduka zabaye ku mirongo y'imere ku rugamba. Ariko ubwo impinduka zabayeho nuko urugamba rwiyongereye, by'umwihariko mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu Sakadi Kusema yagize ati twizeye ko Perezida wa Repubulika ataza kubura kugaragaza uko ibintu bihagaze kuri iyi ngingo. Ni muri urwo rwego Perezida agiye gutanga ishusho rusange y'ibyakozwe n'ibisigaye gukorwa mu mwaka wa 2026. Karabaye mw'abantu mwe, nkeka ko buri umwe uwo ari we wese, nkeka ko mutaramukazi, nkeka ko banwanya inshuti bavandimwe tubana hano kuri Region Info, mwe mukurikirana Bosco umunsi ku wundi. Mugomba gukurikirana, n'ukuri noneho kuri nshuro mbasabye ko mugomba gukurikirana mukamenya imyanzuro, mukamenya ibyo umukuru w'igihugu aza gutangaza. Mbivuze mbere gato yuko bimenyekana, yuko mbere gato yuko bitangazwa, mbere gato yuko ibyo bikorwa biba, kuko biteganyijwe kuri uyu munsi. Bivuze ngo urasabwa kutaza kujya kure, ku muntu utarakanda subscribe kugira ngo ataza gucikwa, ndagira ngo ubikore. Inteko Ishinga Amategeko ndakubutsa ko n'urwego rwo hejuru mu gihugu rushinzwe gukora amategeko, rushinzwe kugenzura imikorere ya leta mu bihugu byinshi harimo na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Inteko igizwe mu by'ukuri n'ibyiciro twavuga bibiri, hari Inteko Ishinga Amategeko ndetse n'icyo bita Sena. Izi ngeri zombi uko ari ebyiri ziraba ziri muri iyi nama Felix Tshisekedi yatumije. Ari nayo mpamvu nakomeje kugenda nkubwirane, Perezida Felix Tshisekedi arabwira impande zombi. Ngira ngo aka kantu wakumvishe, Perezida Felix Tshisekedi aragira iki? Arabwira impande zombi. Ni ukuvuga nizo mpande nyine turimo tugenda tukubwira uko ari ebyiri, ariyo Inteko Ishinga Amategeko ndetse n'icyo bita Sena. Kugeza uyu munsi byinshi cyangwa se ibisobanuro ku bijyanye n'Inteko Ishinga Amategeko, hari abatazi se Inteko Ishinga Amategeko ubundi ibireba iki cyangwa se equality. Icyambere cyo bita gukora amategeko ni wo murimo wa mbere w'inteko, nicyo kintu cyambere cyangwa se nizo nshingano za mbere. Bivuze ko ari n'itegeko rishaka gukorwa. Nuvuga ngo niba muzi amategeko atangwa mu gihugu naha ngaha acurirwa, bivuze ngo hano ni handi bashaka kuvuga bati dutegetse ibi nibi ko bikorwa, dutegetse iki ngiki ko gikora. Niwo murimo wa mbere w'inteko, gutegura ndetse no kwiga imishinga y'amategeko yaturutse kuri guverinoma cyangwa se iteka ry'amategeko byatanzwe n'abadepite cyangwa se abasenateri ubwabo, nk'igitekerezo gishobora gutangwa n'abadepite bagasuzuma niba cyemezwa. Hari kwemeza cyangwa se kwanga iyo mishinga. Ngira ngo ibyo misena nabivuga, guhindura amategeko ahari, gutoranya ndetse no kwemera amasezerano mpuzamahanga. Nuvuga ngo abo bafite uburenganzira bwo kuvuga bati aya masezerano yasinyiwe Washington DC
turayakansorinze ntabwo tukiyashaka. Ikindi bafite kuvuga bati iri tegeko iri n'iri dushobora kurihindura. Mu magambo magufi, inteko ishinga amategeko nivuga itegeko rihari cyangwa se irishya risohoka. Mwabyumvishe? Murumva ko rero iyi nama igiye kuba kuri inshuro iki gihugu kiri muri iyi situwasiyo, hari gukorwa ibintu bimeze gutya, buri umwe wese agomba kwicara agategereza kumva ibiza kuvugirwamo. Icya kabiri, kugenzura ibikorwa bya guverinoma, control parliament. Inteko ifite ububasha bwo kugenzura uko guverinoma ikora ibikorwa mu buryo bukurikira. Icya mbere, ibibazo by'abadepite n'abasenateri, kuba minisitiri, gusaba ibisobanuro ku mikorere ya leta. Hano none aho ruzingiye, nuvuga ngo bashaka kubaza guverinoma bati se niki muri gukora kuri bibazo bibangamiye abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo nabyo mugomba kubitegereza. Gukora amaperereza ku bibazo bireba igihugu, kwemeza ingengo y'imari y'igihugu ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Ubundi navuga ko uyu aba ari umutima w'igihugu, it's heart of country. Gusaba ko guverinoma isobanura ibikorwa byayo cyangwa se imishinga n'ibindi. Mu magambo yoroshye, inteko ireba ko guverinoma ikora mu mucyo kandi ku nyungu z'abaturage. Cyo ni ingingo ya kabiri. Ndimo nakubwira ingingo nkakubwira n'ibisobanuro. Icya gatatu, ku nshingano z'inteko, kugena inzego n'ubuyobozi. Inteko igira uruhare mu gushyiraho abayobozi bamwe na bamwe cyangwa kubemeza mu gihe bashyizweho. Kwemeza minisitiri w'intebe mu bihugu bimwe, kwemeza bamwe mu bategetsi b'ingenzi, kwemeza amategeko agenga amatora, inzego z'ubutegetsi ndetse n'imikorere y'igihugu. Mw'abantu mwe murumva iyi nama iza guterana uyu munsi dukurikije nta nubwo ingingo inoza inshingano z'inteko zirashirayo. Murumva ko uyu munsi ibiza kugaragaza uyu munsi, ibiza kuvuga uyu munsi, ibiza kwigwaho uyu munsi, biraza kugaragaza icyerekezo, biraza kugaragaza iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri kwerekeza. By'umwihariko murabizi ko twebwe tuba turi gufokasinga cyangwa se turi kureba kuri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Kwakira ijambo rya perezida buri mwaka. Uyu munsi Felix Tshisekedi aratangaza ijambo rikomeye cyane. Nk'uko ubivuze, perezida wa Repubulika agaragariza inteko uko igihugu gihagaze. Inteko rero itega amatwi ijambo rya perezida, ireba niba politike zashyizweho ziri mu murongo w'inyungu z'igihugu, itanga umurongo cyangwa inama ku byo guverinoma ikwiye gukosora cyangwa se guteza imbere. Icya gatanu, guhagararira abaturage. Uvuga ngo nijwi ry'umuturage, nijwi ry'abaturage ku bayobozi. Haba harimo icyo twakwita nk'uruhande rugomba kuvuga ruti umuturage gutya na gutya arasaba ibi, ategereje ibi, agombwa ibi. Ibyo byose biba bigomba kuba bihari. Nakubwiye ni aha ni umutima, ni moteri y'igihugu. Abadepite n'abasenateri bafite inshingano yo kumva ndetse no kugeza ku rwego rwa leta ibibazo by'abaturage nk'uko baba barabashyizeho, kuko baba babahagarariye hano muri uyu mwanya. Urumva abaturage byibuze nka miliyoni 100 zibarurwa muri Kongo, ntabwo zose zajya mu nteko ishinga amategeko, ahubwo bagenda batora ababahagarariye, bakaba bumva ibibazo bakabyandika ndetse bakazabigeza ku gihugu. Gukora amategeko yita ku mibereho yabo, icyo bita ubukungu, umutekano, uburezi ndetse n'ubuzima, byose nabyo bisuzumirwamo hano. Gukurikirana ko ibyo abaturage bifuza bibonwa mu bikorwa bya leta. Mu ncamake rero, inteko ishinga amategeko ireba amategeko mashya cyangwa ahinduwe, imikorere ya guverinoma yose, ingengo y'imari y'igihugu, imibereho y'abaturage, iremezo ry'amasezerano n'amabwiriza akomeye, ijambo rya perezida ndetse n'icyerekezo cy'igihugu. Nibyo tuza gusuzuma uyu munsi mw'abantu mwe kuri tariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Abantu bajya bashidikanya kuri Bosco, ngira ngo bamwumva uburyo tuba tugenda tubagezaho amakuru mu buryo butosoye. Rero uyu munsi nkurikije situwasiyo ihari, nkurikije ibimaze iminsi bigaragara, nkurikije aho igihugu gihagaze, nkurikije igihugu kiri gucamo, hari ibyo twabonye nk'ibigomba kuba mu by'ukuri byakwitegwa. Ibintu bitegerejwe kurebwaho na perezida Tshisekedi. Icyambere n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi byanze bikunze igomba kuba imwe mu ngingo za mbere zigomba gusuzumwa. Umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, iki ni ikibazo gikomeye kurusha ibindi Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite. Byitezwe ko aza kuba gusobanura uko ibintu bihagaze nyuma y'amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda.
agomba kugaruka ku rugamba rw'igisirikare FARDC uko ruhagaze, intambwe zitezwe mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibindi. Hagomba kuba kuvuga ku bikorwa byo kugarura umutekano mu bice byafashwe n'imitwe ya 23 ndetse n'iyindi. Icya kabiri, hari ibisobanuro ku masezerano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinye n'u Rwanda. Kuva amasezerano yasinywa yateje impaka mu baturage. Byitezwe ko perezida aza gusobanura ibyemejwe hagati y'impande zombi n'icyerekezo cy'ibiganiro, aho amakuru arambuye agomba gutanga amakuru arambuye ku guhagarika intambara, imipaka, umubano ndetse w'igisirikare n'ubutwererane. Agomba guha abaturage icyizere cy'uko inyungu z'igihugu zizubahirizwa muri ibizava muri aya masezerano. Ngira ngo murimo murabyumva. Ikindi, hari imiterere y'ubukungu kuri bwa Kongo. Hagomba kuba kugaruka ku ihungabana ry'ubukungu ryatewe n'intambara yo mu burasirazuba, hagatangwa n'umuti. Hagomba kuba imishinga minini igomba kugaragazwa y'iterambere, harimo imihanda, inganda, ingufu, ubwikorezi, ibikorwa remezo. Hagomba kugaragazwa ibibazo by'izamuka ry'ibiciro n'uburyo bwo kongera imirimo ku baturage. Abaturage bagomba kongererwa imirimo, bakabona akazi, ibiciro bigenda bizamuka. Hagomba kuba kubisuzuma imibereho y'abaturage. Bizwi ko buri mwaka hazwiho ko hagomba kuba kusuzumwa ibijyanye n'ubuzima, ibitaro, amashuri, uburezi, imibereho y'urubyiruko, abakozi n'abikora ku giti cyabo, imishinga ya PAM ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mubano mpuzamahanga nawe ni mu bijyambere ndetse ni mu by'ingenzi bigomba no kujyana n'iri sinywa ry'amasezerano, bigomba no kujyananwa n'ibibazo bya Kongo bihagaze burasirazuba bwa Kongo. Hagomba kuba kugaragaza uruhare rw'ibihugu by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga mu kurwanya intambara. Imyanzuro ikomeye iherutse gufatwa n'umuryango w'Ubumwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ibindi. Icyerekezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 2026 mu mubano n'ibindi bihugu. Ibi nabyo ni bigomba kuba biri ku isahane cyangwa se ku murongo w'ibyigwa. Imitunganyirize ya leta n'imiyoborere, kurwanya ruswa, uko imbaraga za leta zikwiye gukora neza, isesengura ku bikorwa bya guverinoma ndetse n'uburyo bizanozwa. Ikindi, hari imyanzuro ishoboka yafatwa cyangwa se yatangazwa. Hari imyanzuro ijyanye n'amasezerano y'amahoro, harimo nko gutangiza komisiyo ihuriweho n'impande zombi yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, gusaba inteko ishinga amategeko kwemeza cyangwa kugenzura imiterere y'amasezerano, gushyiraho ingamba zo gukumira ibisubizo bishingiye ku kutizerana. Imyanzuro ku mutekano, hari ukongera imbaraga muri FARDC, harimo nk'amahugurwa, ibikoresho bya gisirikare, umushahara n'imibereho y'abasirikare, gushyiraho gahunda nshya yo gusubiza abaturage mu byabo. Hari gukaza ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ikindi, hari imyanzuro ku bukungu, hari gutangiza cyangwa gushyiraho imishinga minini y'ibikorwa remezo. Ibi bigomba kwemezwa, guhuza ingengo y'imari y'umwaka wa 2026 ndetse n'ingamba z'iterambere. Ibi nabyo bigomba kumurikwa, gukaza politike yo kureshya abashoramari mu rwego rw'inganda, amabuye y'agaciro ndetse n'ubuhinzi, bimwe mu byo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihagije. Ikindi, hari imyanzuro mu mibereho y'abaturage, gushyiraho ingamba zidasanzwe zo kugabanya ibiciro ku isoko, cyane cyane ibiribwa ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, kongera imishahara y'abakozi ba leta ku rwego runaka. Bikunda kuvugwa mu gihe cy'ijambo ku miterere y'igihugu, gushora mu burezi ndetse n'ubuvuzi. Imyanzuro ku kunoza imiyoborere, ibi nabyo biba bigomba gusuzumwa. Hari gukaza imbaraga ku rugamba rwo kurwanya ruswa, kuvugura inzego zimwe za leta mu rwego rwo kongera imikorere myiza. Impamvu mvamo ruswa, buriya ruswa nicyo kintu cya mbere kimunga ubuyobozi. Hari gushyiraho intumwa cyangwa komisiyo nshya ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga ya leta. Hari ibishoboka kwemezwa. Icya mbere, inteko ishobora gufata imyanzuro isaba guverinoma gusobanura ingingo runaka ku masezerano y'u Rwanda. Hashobora kuba gusaba raporo yihuse ku mutekano n'ubukungu, aho igihugu gihagaze mu mutekano ndetse n'ubukungu. Hashobora kuba gushyigikira cyangwa kunenga politike zimwe na zimwe za guverinoma mu ntambwe yagiye itera. Hashobora kuba guhindura cyangwa kongera ingengo y'imari bitewe n'ibyatangajwe ndetse n'aho igihugu gihagaze naho cyifuza kwerekeza mu 2026 ndetse n'ubukungu cyangwa se n'ibiri mu isanduka ya leta. Ibyo nabyo ni bigomba kuba byabaho cyangwa se bigomba kuba byakwitegwa. Umutwe wa 23 wongeye gusaba igihugu cy'u Burundi gucyura by'aka kanya kandi nta mananiza ingabo zabwo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko kuhaba kwazo biteje ikibazo gikomeye ku mutekano wa kiriya gihugu ndetse n'uw'akarere. Ibi bivuzwe mu gihe intambara imaze iminsi yumvikana muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bivuga ko ngo ingabo z'u Burundi zikomeje
bidasanzwe kugira ingaruka kuri uyu mutwe wa M23. Ibyo nabyo nari nabwiye ko tuza kubigarukaho, ni nayo mpamvu rero ngiye kwinjira muri ingingo nta guca ku ruhande, mubwire uko bihagaze cyangwa se uko byifashe. Rero reka nabyo tubyinjiremo. Uburundi kuva mu 2023 bufite uburasirazuba bwa Kongo ingabo zirenga 20,000 ziyongeraho abarwanyi. Bivuga ko ngo baba baraje bageze kuri ubu butaka binyuze muri iyi nzira abitwa imbonerakure, ngo ndetse bakaba bafasha ingabo za leta ya Kinshasa FARDC mu ntambara zirwanamo n'umutwe wa 23. Ngo izi ngabo by'umwihariko ziri kugira uruhare mu mirwano ikomeye maze icyumweru ibera mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo. Kuva iyi mirwano yatangira kuwa mbere w'icyumweru gishize, ngo bamwe mu bayobozi 23 bakunze kwikoma cyane ingabo z'u Burundi bazishinja gukoresha imbunda ziremereye mu kurasa mu bice bituye cyane n'abaturage, ngo ku buryo yarabatakaje ubuzima abandi benshi bagakomereka, ndetse ngo ibikorwa remezo birimo amashuri, amavuriro n'ingo z'abaturage, ibiraro bigasenyuka. Kuwa kane tariki 4 Ukuboza ngo bivugwa ko abantu 23 ngo baba barabuze ubuzima muri ibi bikorwa. 23 mu itangazo irutse gusora yavuze ko ngo nta gahunda iyo ari yose ifite yo kugira uduce yigarurira cyangwa ngo ibe yafata ngo intego iyo ari yose ku gihugu cy'u Burundi, nubwo ngo icyo gihugu gikomeje guhungabanya umutekano w'akarere ndetse no kugira uruhare rutaziguye mu kubangamira amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Umuvugizi wa 23 bita Lawrence Kanyuka yavuze ko ngo kuri ubu isi yose maze kubona umuhamya bimaze gusenywa mu buryo bukomeye n'ibisasu bituruka ku butaka bw'u Burundi nk'imihanda, ibiraro, amashuri, ibigo nderabuzima, amazu y'abaturage ndetse n'insengero. Yakomeje avuga ko ibitero bituruka hanze y'imipaka ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bica igikuba mu baturage, kubagirira nabi ndetse no gutuma ababarirwa mu bihumbi bahunga ingo zabo. 23 yongeye kumenyesha u Burundi ko igihe kigeze bagacyura ingabo zabwo. Ati 23 ibarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo irongera gusaba ko ingabo z'u Burundi zikurwa bwangu kandi nta mananiza mu karere Grand Kivu no mu bindi bice bya Repubulika Demokarasi ya Kongo zereremo. Gukomeza kwaba kwazo biteje icyago gikomeye kandi kitemewe ku mutekano wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe kandi wasabye abaturage gutuza ndetse no gukomeza ibikorwa byabo ntabwo, aho wabijeje kushikamye mu kubarengera ndetse no kubarinda icyago icyo ari cyo cyose aho cyaturuka hose. Ibi ni ibyavuzwe, ibi ni ibyatangajwe mu by'ukuri nande ni ibyatangajwe na M23 ivuga ku ngabo z'u Burundi, aho bashinja rwose ingabo z'u Burundi ngo kuba zivogera cyangwa se zirimo zirakora ibikorwa bigira ingaruka ku baturage. Ibyo igisirikare cy'ubundi kandi nanone cyahakanye. Twerekeza no hirya no hino ku isi tureba uko byifashe mu karere, muri Afurika mu rusange ndetse no hirya no hino ku isi. Barabiswara igihe tunyarukira tukareba uko bimeze. Reka twerekeze iyo irwota amasimbi. Uwo bita Perezida Donald Trump yavuze ko Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky ngo yabatiteguye gushyira umukono ku mushinga w'amahoro wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine. Intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Nanone Trump yatangaje nyuma y'uko abashinzwe imishyikirano ba Amerika na Ukraine barangije ibiganiro by'iminsi 3 kuwa gatandatu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu ku isi kuri ubu bikataje mu gushaka guhuza ibihugu bitumvikana. Ni nyuma y'uko kandi Trump aherutse gushyira hanze inyandiko ihuza abakuru b'ibihugu by'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, akavuga ko anakwiye igihembo cya Nobel. Kubw'izo mpamvu Trump abona ko adakwiye gucika intege mu guhuza Ukraine ndetse n'Uburusiya. Trump yanenze Zelensky nyuma y'imishyikirano ya Amerika na Ukraine yarangije ibiganiro by'iminsi 3 kuwa gatandatu hagamije kugerageza kugabanya ibitumvikanwaho mu mushinga w'amahoro wateguwe na Amerika. Ariko mu kiganiro n'abanyamakuru mu ijoro ryo ku cyumweru, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko umuyobozi wa Ukraine akomeza kubuza ibiganiro gutera imbere. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yagize ati nababajwe gato no kuba Perezida Zelensky atarasoma umushinga. Hari nko mu masaha make yashize abaturage be barawukunze ariko we ntarawusoma. Perezida yongeye ati nizera ko Uburusiya nta kibazo bufiteho ariko sinzi neza ko Zelensky awemera, ntabwo yiteguye. Mu by'ukuri nk'uko Euronews ivuga, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntabwo yatangaje ku mugaragaro ko yemeye uyu mushinga w'amahoro wateguwe na White House, ibiro by'umukuru w'igihugu.
wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo Putin mu cyumweru gishize yari yavuze ko bimwe mu byifuzo bya Trump bidashoboka, nubwo umushinga wa mbere watoneshaga Moscow cyane mu byagaragaye. Ubu rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aragerageza guhuza Uburusiya ndetse na Ukraine, ni mu gihe iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinjwa kuba aricyo cyoheje mu by'ukuri kuba aricyo cyoheje Ukraine kwinjira mu ntambara n'Uburusiya ku nyungu z'imiryango irimo ndetse NATO. Ibyo byose rero bikavugwa ko byagiye biteza urunturuntu, byagiye biteza urungabangabo, kugeza kuri uyu munsi bikaba intandaro yo kuba perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yaragaragaje cyangwa se yarerekanye ugusuzugura gukabije uyu mushinga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo waba utegerejweho kuzana amahoro hano kuri ubutaka bwa Ukraine mu ntambara barimo n'Uburusiya. Ni mu gihe uduce turimo Donetsk, Kiev ndetse n'andi agiye atandukanye yakomeje kwibasirwa n'ibitero, kandi ari uduce tugiye dutandukanye twakomeje kugenda twibasirwa kandi tukanigarurirwa n'ingabo z'Uburusiya. Kuri ubu Ukraine ifite ibice bisa nkaho byazimiye cyangwa se byashenwe n'ibisasu birimo amadrone ndetse n'ibitwaro biremereye byagiye biterwa n'Uburusiya. Ibi bikaba bimwe mu ntandaro ikomeye cyane yatumye perezida Vladimir Zelensky avuga ko yiteguye guhangana kugeza ku gupfa paka Uburusiya budafashe Ukraine. Reka mbashimire, mwakoze cyane kudukurikirana kugeza kuri uyu munota.